bwega sana kaire murithiri wa Meru TV tukoina mbere kwigua tugicho kagira na ikagita karatu ya nambere kwigua tukira ithaga mwerekera wa murongo kana tukirithagiria mugongo werekerete ata kagita niaka tukirithagiria mantu mwanya tu anthiguruni yetu ya Kenya omeanthiguru akaunti ya Meru na Kenya matura metu kengo tumenya gukarakaria tukawethire ndena muchorero waku wa nkoro wa ndene studio mheshimiwa kumana arantere chiankomo mheshimiwa Kaimendi karibu sana. Thank you. Bwega nuntu bwa gukinyakira studio rukirewe mundi kengo tuinambere kwa tukianagiria karibu kethe murithiri wa Meru TV kengo tukaiwa tukiambagiria bwega mutegeri mwailia wa Meru TV ntukuyeru ari karibu sana kipindi kigetu kia turinge Meru kiriro rwega na tone bo twetete na mbere twi mugongo wa Kenya marieto ya kompeta Frinda Kaimendi kolokie yonthe ingura kwarira turi amwa uwe karibu bwega sana thank you very much nawe murithiria tu nambere kwigwa tukiwatanagira kwandarikira no nira twi nacio kengo tukegwa tukianagiria mantu kathumba utwire goro mwashi boromire bwa mantu makona ngukumo bwarekirwo ni EACC na arabo athie nambere kwa bugitariria county mwanya ira chithiritwe ikiringithano na mantu makoni na ngukumo mbere kinyeru ti araithiria county no kanambi imbi yothe ina kana ikukaumo ka ngukumo anthiguru yetu ya Kenya na imbi yoyo mbakuruthwa gutigira at least ngukumo ni kwina mbere kwigikithira ngukumo ifeminas yotegera Kenya na history ya Kenya no umenye kweri thina no ithire kana thina gegekirwa miri inya thina etirare ya miri ikagia miri ithethire kana ikagia miri undirenda gucokia nyuma ki itarira ra Kibaki igitarira ra Kibaki na ukumire kwena corruption na mutongoria atwire itarira ya sana akiuga rira ke akaomba gwithira ekaraire etikira ya president akaomba gwithira agithiria corruption na akaomba gwithira akibwithia mantu amaingi muno kwena police baba ingi especially omon bichi onture tu inyende drante mugweta aombera kwithira akibuto itarira ra Kibaki igitarira ra Kibaki kwena inyantu barai baisi EACC beta bageta inya baichithete inya matatune bageta bakona what is happening na bakaomba kwithira bagikira antu barampine na bakaomba kwithira baiba hukumu so igitarira kukethira kwena munene ari against completely mbuku moira nethire na kwa advocate mantu yara kumeguru ena uma underline uma aina uma ndenekie na focused na iritaniritie mantu yara yathira mbuku methira aelia antu bara baithaira bakirita ngwe gitarira ra Kibaki ma CSS aelia antu agina Michoki no inya thai ngwira Michoki aritete in the transport sector ni rikanawa the Michoki rules mantu yara yonthe abwithete thai ya fendere yawe we don't practice them inya oguma matatu na thai ko mucibi is not an issue lakini itarira gugwe we muthi kana we ethaira passenger ukiya kuwatikana uti ogete muchibi na kwithira ugo we passenger ukiwatikana no yukirua atua ni askari serious igitarira antu barabonthe line ira yonthe kumeguru mwanka gaitio kona baembi be serious rira be serious inya we passenger okabato na we kwendene no ntutibwithetie bura kwagirite lakini gukethira uti seriousness kuma na reguru ibi biatumagone inya askari aranjirene ati serious kana inya wa mutirima arawethira kwebia kwenda kuyukia bwira kulukeni inya bwethira bwatene ondene indecent care kwa sababu kuna ile kitu alikuwa anataka na ameipata so piteni na shinda zenu so kukea kwethira kwena wathi kukea kwethira kwena mtu serious ya reguru okwethira kiaya na ondas na ikenda machike ukakwa on a serious note what we are lacking today is seriousness focus itwagite muntu akumind inya affairs kia Kenyans no ndugukea kwithira kwena commander aregurura ukomandi mantu na akauiboya bwirite kuthithika yakariura
na nde togunika lakini bira biotuma twithira tutekugunika ikwithira komanda urari iguru araura muntu urakuwa fanya ifanywe asemi amanishi yes alright boy sana okwarire mantu maborisi actually rwangiro rwa Kenya Police iruru tongorerete na gichunje ke 48 kalanta chire rwa rudingatirwa ne rwangi rwa immigration rwena gichunje gitano kadhantemwe rwangi rwa national registration bero na badinga kiri namba 3 traffic police bathukie namba 4 yeah bena ka gichunje ke 3 kadhante 6 national treasury ya namba ko kithukia kanyaga 5 kumera gumantu ma registration chi bande chi birth certificate death certificate chia weekend amaga ogu muno ke rwangiro rwa polisi kwethiretwe ukionekanaga antu kagita karaba kuthukwa ukegwa antu baketwa chiringi sijui ngirigana kengo bathukia no kethira kinyeto muntu tumwe tukube tukwigwa tukithukagwa ugeta wabatiri manara bakengraduate lakini kieni ne batekuyukwa batikieni ni batikuyukwa kieni ne bayukia height fulani na yusi ugeta nara graduation watiri mata ile ufupi yenye mko tumwitu nyamutu kubere kale nyaweta nawe nyenjirene nara ukona boy shuli kero polisi ukauria ameva uniform huyu alingilia wapi huyu kijawa no askari era no kethirwa rwangiro rwa askari iruru batiri ko rukithinga tawa kana watabwa raisi no abatiri ko we responsible na ndetono ari raisi wena menyaga mantu mama kuendelea kana imaruthikaga tu atakumenya inya raisi nabati kwethira akimenya nontu raisi akethira strict akethira antu bawe barapate ko wanjibika ngugine bate kuruta ngui bwega kabati kumenya na kamya what to do nontu ukeyotala ukethira CS menya wowe we raisi antu baraba kuba mkono direct barabo kwa report CSs bakethira CS baku bate antu bakuwanjibika bate antu responsible bate antu bena metire kana bakubwithia ngui ira babwireta kuritira Kenyans burako airite bate kuthiatira constitution bureba ati kaba ufeel ibo ufeel as a president kwa sababu ile kazi itafikia mwananchi menya uwe understand kuwa as a president wachia ya nanda directly kana mantu yara ubwereta manjukumu yaku yabwereta otekelezwa through these people baba indirectly from you kana immediate from you barabo kwa reports babwereta otekeleza mantu yara batekeleza bakaya na understand okay PSS na baba igaiti yao igeta yes igeta just like a hierarchy so ekenda mama wanga gaiti areko arake mturo kaiti burura ofikiambi mwananchi let's say for example internal security riumare goro like a hierarchy mwange geta yakinyela chief no chief na sub chief bauna bone anto baraba interact directly nambi na mwananchi ni anto baraba ethire ibejere bawete directive sira bwega bakeya ba implement directives no naraga iti mwanka isikike chiethire chikika ewa anto bae fila kuma naraga iti lakini rira gukethira kwena manafasi kwena gaps ira ikiya kweyokinya naraga itika chio shout hakuna kazi inafanyika kwa urira gukethira guteo karika ngai ngui kana manto yatewe taboya naraga iti ndeto chionthe ikethira gachio poromoka che kuma narambi na reguru so kuma reguru arakuongwa kwa president no abwereta kwethira akithondeka manto mwanka agesiesi bawe agahakikisha huyu mtu anafanya kazi vizuri kama afanyi vizuri basi atolewe mwingine awekwe yo filara ne filera mwanka gaiti ntiko menyekethera kubatikwa kwina sheria chibati wekirwa ni ajumbe betu chia kuraithiria mantu ma konina nguko no tinkulikana kire manifesto ya muntu weta Wanjakoya na ugite akapewa raisi akanyonga antu ndiko menyekethera kwina sheria maalum ibatikugia iye kagero chia gutigira ngukumu ikuthiro nacho ntu ya I think echo jironda state mheshimiwa waku mujumbe waku mheshimiwa Mutunga na ndewa na akamemeni ambira thina nene yethiritwe kigwa
kiura na bamwe matenda baregitwa kinenkira tenda cia barabara twaragire muno mantu ma barabara akauga ni gutuika kaba kwenda kurenga kumo muno antu baba kunenkira nguge bana antu batakumba nambi arino kethwa kwina ndumureke kwina sheria chumba kwe wigikirwa cia gutigira at least ngukumo ino ikwe wikithira ntiko menya kaiwa sheria ino yekirwa cia thingatirwa nuntu I understand kinya bunge ni ino baba ku bawekira sheria kinya kirema siezi mama bamo baba bakore mangukumo Kwera feminist contract ichiongo iwekirwa kethira i legislators bobongwa bethira iba national assembly kana iba county assembly ukona egitarira contracts ire chiekirwe kana insimbo kwa katwambiririe kuwa ibo babati kwethira bakibwitha kiambi bakiamenda na bakethira bakibwitha kia rusira kenda manto yeta boya yakwa ile contracts ira chiethaire ikinangano cha nguiri kuritira cha manto yara ya kuritirwa muingi especially barabara machibitare ndato ire chionde choshulikira muingi ire contracts ire chiongo chietha chia ni thirikari yakwa ile bibi to mabare awekira rusi kana manto yara ya bwirete okabania muntu abwithe manto ateagirite kana etarita ngwe bura botebugi into kira kibarigairie muno kwethira bate wekira rusira ikwethira ibo barita ngoi no baba thilonkare nge muntu ake yakarita ngoi na proxy no baba kuthilonka nara bakachore bao no baba weta bakauria companies ire ko kwenda ku akagutena companies ire chombe kya kuruta ngoi kwena chia na tia bagato wekaira fail ma contractors fail kila wakati no mwanka kwethira nya contractor ake ya kurita ngoi fail na to mwaka na baile na kwethira akimenya mimi nisipopata hii basi ngoi nyayo ete executive ra wetete ate na kwethira akimenya membi torete intobina mtu fulani na mtu fulani no era responsible kwa wote no kaomba weta ate kaomba okinya kwa uma contractors yara mainge iba kuomba kwethira bakari oreko una legislators iba kwethira bakari uinya thirikari ukona intobira bya thirikari bya ritwa kaba kurenjerera ya bakaritana ara kenda baomba kamurakire ke contractor omba thiri ma contractor muinya aikamo mwanka kaga inya na ate ageta ate akarutango we lakini burako bwereta kwethira gokari kakubwera kwethira ando bakeo we na integrity wata wowe ro wowe kulais juu tuweke itufanye hii ukauga aeni no kare angwira no ntuba kwethira gogo ate kwenda kuireta ate kuireyaniria lakini let me tell you for one thing I know anto bara bonde baire yanairia gogo we wethira ori kuma thirikari ro gogo woni nda kuma thirikari ne ngatwa weta nkayukia mbecha nkaikanga ndina company ndina B nkare mbecha cia muingi ukethira wowe mutongoria na wo mutongoria uri ukuma mutongoria ne kenda womba kwethira ko etete kuria njirera wa kuthane onjira mbecha cia muingi cikweyera ikonifaisha gowe kana ci utethia wowe na mucie yoku na ile utethia mwana inchi ura chiri intende ndi utethia wikuraya sana na you are going nowhere. Your lineage is going nowhere. Ogote no wetete. No to feminist yakwa ile ni nte kwenda kuweta antu. Yakwa ile kwena tongoria bware au egitare moi. Kwena tongoria baba inginya bature ki limelight. Kwena tongoria baba inginya batongoria MBC. Ailiende ni yao boekari. Na si kwa ubaya angalia their handling ugo kethi go apokea na ro tuko kiundu ne upokea nkunia cia mbecha just imagine murungu na kwa ileti mbecha ira watiga we ochire chionthe no chire anjirete agirete no chire amechumbuko na mithangiko no ndo mbecha ira chiari cha muinge na chichoke ke muinge kwa it is better ugo ara muchara yoku litethie mbecha cha muchara yoku ngwe wone iciare thiinge reka na mbecha cha muinge kenda umba kwithira inya we save antu baku ya kwithira ugo we mutongoria uroka ara mbecha cia muingi na ringi witanjirete agirite ukatishe family yaku na lineage yaku na community yenu ogwe uti manufaa we nayo no nto bira katuwe bira muntu we no muntu bira wenda maisha ene ya ikwithira
ugo wina antu benyumeku wina ruchiara ryo nyumeku ruchiara ruraro kabwethia bwega ntuko cieyete ruchiara ruraro komba kurwa mama uru ya ntuko cieyete ukethira gugwo wikurie ruchiara rurao atiira mbecha na batiwe bari obatiire mbecha cia mwingi na batiwe benyangi ukeya kuthokaninya kwino ciakinya cikauma una cieta gikisasi kingi na cieta kiri antu bangi no nto murungu no ari ora aturambi atureguru baraba kubwithi una antu baraba tekirite murungu ni antu baraba kuya bate kumya gothe ya ndui becha cia mwingi becha hatari ni pesa hatari sana all right bwega sana mbere rutiari kiri mantu makoneni na kithomo no ntu kithomo isekta ngi thini twekionekana itakuthi bwega muno na arantere chedara kwa machukuru tuoni makira mathukangu sana kuyo ndonere inya yena irasibia ntaka na bachungulie bakira ilagirio go na gukirikana kwena munini wa rais but before that itaka thirikari no ekwenda kugaukana eno broad based government eno ntu itaka Raila mbirite go criticize imwe ya mirandi ya thirikari kauga CDF inu timbega bantu warati kwega I don't know what is actually about to happen ketho Raila gakwenda kwebanga kumaruka na at the same time Jubilee ni nenkerete Raila offer abera ncho tugo tindeke ochwagete keke ya president 2027 andiko miaketho Raila ka na bata na kanyamwaga kuna enkro ya offer kanembi yo ngwere about to happen kwena manto ile about Raila Raila ntuko ngito arakia to the moment IBC ya chalo every in place yes Raila atethera are uke Burundi based government really tulisema hivyo you see now it is in place yes ibi akareti ando baba inge bataiji mbi tometa Raila amamela Raila amamaila hakikisho otigera panel era ekuthurwa na eri in place ewaka akamusha ngoi ciawe aya number 2 Raila thai inyaka mshango ichiawe thai ate come out strongly as he was no ndubo kwithira egitana teyaniritie Kenyans egita re handshake egita re nusumkate anto ba mokerio baichie ne opposition ne yetare opposition ire kawate ilanda na kwithira akiruira anto mahitaji ya antu na naraba kuinyelwa akiomba kwithira barire bainyolokwa ukona agitambiriria kuria muromo yoyo akira ateme yakwaria no kuona so anto ibaelete na bakona Raila akaenda person yes na kuwatelo kora Raila ethaira wateli ntewetekia akethira wateli bori yes akethira ina antu bawe lakini ate come out strongly bora akari no most of the people bara baumba kwethira bae campaign ere Raila iba inyakethira siasa iba iketwe bakinoa noe kwa uno aelia o kwena mweke yongi kwena antu bange beyete ba strong in opposition okaelia ndo kona opposition netire ate antu bakuingia barabari in opposition inya barato tekethwaniria bomba kwethira bae strong opposers kana bake make opposition is strong bakethira thai tonete most of the people baumerete you can see Gachagua are in the government lakini thayo keyo mwaelia is one of the strongest people baraba ombeta kwethira bareke opposition na baraba ombeta kwethira bakewata especially Mount Kenya region he is a national leader lakini okay kwa ile Mount Kenya region there is no one who can talk without Gachagua so Raila akethira na kibarua gike umusa kibarua kia ikethira kiomi te borare ya umanara umete korea ke ya na thotiri maito mweterete it is no longer like that negita ire thiri so Raila ne yinyethira ne yete ya erende ku negotiate abange na erende inya wikwa Kenyans no boke president yonge atembi atiwe si lazima yeye yes kwirwa ni Jubilee maybe bakamuwatira kaba kumutrap na kana nata nonto matiangi na kuthiuruka una kuweta wetu okay yakwa ile kire antu babo ndeba kuwetwa kire opposition vya akina Matiangi akina Gachagua akina Kalonzo there are many wako wengi akina Wamalo akina Karua
iba bainge barabara ke opposition tugikaira Raila no nto akwe yare toka akaribishwa nya wakira ware ore so anto bau bonthe bakeya uburambo mbike kuwa bonene buru ndi wakwe wa munene kirongi bonthe ni kire opposition bari bakeya kwithira batikaramvi bonthe obu bakari bagwatanira bagwa twetete anjire emwe utengo iba kuruta it is simple. Yes. The thing is now. Yes. Ibakare ende bakari o bakari. Ete komakania no toerewe Raila. Ete komakania kethira Matiang'i na kwendo agency. Ete komakania kethira Gachagua. Na kwendo Mount Kenya yonde na beyond. Ete komakania kethira Kalonzo na Arana wete. Ete komakania kethira Wamalwa na kina yule ngavana natembea. Iba wete nara western. Yau yonde ate komakania. Bake ya Korea weta. Bakarande nyumba emwe na bari alu emwe utengo ibaketha bakirita lakini wakiongea kwa lugha moja baketha baritete ngoinje na bakaomba gwithira besonga mbere na bakaomba gwithira bakiwata thirikari iu ejete. All right, bwega sana. Gatuthi na aratharaka kwenda mbia ciatire na tukiona kinya jumbe bakiuma gonto na ndeke bakaya gukinyanga ntaga ya waka nyomba yani bakaya na maguta ndiko mya maguta mande kimambiga na mo lakini ndege nayo kinyanga bakauma na araba uma Nairobi na ndege lakini baye gukinyanga ntaka kengo ntakeno ya kanyomba irachibia I don't know kwena mbichera ri viral iratambite na story no yatwika bene titu amiruyite yakago ndiko menya no wago fail ndiko yecho kagita gutwaraga na Mheshimiwa Mutunga ambera gabatindite na waziri wa kithomo na wake constituency na arora na Safaricom na waziri wa irachibu bigako na no state inu ni agoma na confirmire irachibu ibikari naye wo now kiorikaya no wago fail maybe koroga kithara ke kingi chigo kana irasi irasi yani waziri wa kithomo are constituency ya Mutunga echo kulingana na Mheshimiwa Mutunga tukiaria niwe kamemeni na auga waziri Migoso oyo wa kithomo a confirm atendeto inuchia irachi kuthukanga na arantere chia Tharaka ziko yani irio ndeto inuchia Tharaka ino thirikari na ino thirikari now kurikaya no wow fail katika ministry ya kithomo na atongoria Biravio fail ni our leaders all of them they really fail nonto rero kona tuwe for example MP na mbecha ira kunengero cha CDF cha kuya kumba akethira akiukirie eneo riawe menya atiri lazima wete onenkanire mbecha ira kanengeri kenda ukiria every sector akona nikugwa kwawe no manager no akabwethia mipangilio yonthe kuhusu mbecha ira na hakikishe autiganeri aukinyaneria nara kuonthe ku fail kethire classes ikwithira ite karibu wega ageta aka identify areas ire meriburu akampa kwithira agiukiria areas ira kethire ikithomo kwino kuyarito nara ukona kwibo bare meriburu from various families ire ite komba inyo kinyethiana guntu kuna ugeta ukethira wina agency bakubo kwa identifyira the genuine people baraba bwirite kwithira betetherwa manto amainge yara yako wagende constituency eku kethira kumba kwa identify na yake tate yakamba kwithira yeshughulikirwa kwa it is a failure of kethira ni MP kana kethira ni MCA kulingana na sector ore kana ara kuongore na naro kuwanjibika imbibi atoma class kethira gikithinga wantaka ke generation yetu ni othai mbeca ire kwa ya no nara iwaka classes cha Nairobi na konge cha CDF no chi kwa ya no Tharaka no chi kwa ya no konge imbibi atoma we mujumbe wethira ogita waka nyumba cha ntaka nete kago kugo kari ate kago kugo gutumba gwakwa bukungi gukari anto baraiba kumba kwithira betumira mbeca ire pote agirite na bagethira bagita kurongogia antu thirikari tu ni othai feminist I'm sorry to say bare endra gutigira mwananchi akuthina buru mwananchi okinya to the lowest level era atombe kinya kukira mwananchi akusarenda buru kenda rira bakinya ground to kwithira to batuliria maruna to abaita to abokiriria njara
see what for example bado twachokere ochanga mbecha ciana cia skuru cia universities cia colleges twachokere ochanga ogara twari itaria moi irio michango ya mantu a skuru yari ukeya wita thai feminist onda mbogwira ibo ndina kandira kiwango kia nau cia shukuru cia wita ochanga omuntu ya no ka kwenda achangirwa no ndo bakwethira mwana kinete skuru no thebo ngenda popo weta no tenda tena cio mimi nyote ombe kia ko wata ya no thebia na bio na mwana ora thoma na ta tugeta to community ya changa mbecha ira so batu tombeta kwethira twicho kolima retrogressive nini eta wa retrogressive ira batu ende atochokani antu twethira atowaka antu betu twetombeke kwethira atugitene guru batu atochoka nyuma aratwari igitari atugenda twitanga ira na bara atochoka nyuma ukeya kwa Elia turare ya igitari ya Kibaki igitari guru kurare na gintu kireta wa help help ne ira dismantled ko twikote help bring torete roambi system wenjaru ke system ira njaru mwana areta apply mbecho techi koneka omba weta kulingana na wowo omebura wena bona experience na mbi bro kumenya mashimo buge taitao ya to menyanto bato weta akorongo nondo wowe weta wandeka you are from a single mother ukewa mbecha mwanya norongi weta wethira ciari baku batio ukewa mbecha kiwango mwanya nkolokia urongi ogo weta wethira membia ciari baku babaile wena mbansi ba weta mbansi bate andeki lakini bareo kwena ciari baraba andeki baraba wapia ndene roche thirikari watiri mawe mwana kwa gekirwa fiire ara guru araura no kuona egitarira elberare era na kiana bonde mwana atigire netre ke nina yokiro ke program ya thirikari akahoyolelia help no kethira tena problems nyingi muciari ara abwithaki ake kwethira mwana atirona nyumba na araura skuru iko muketa for personal personal affairs akaria nyumba kamenya bi mwana ora akaria lakini fees ekethira embi eketandi kwa uto kinyeta state ye thai muciari no cho abionthe kethira imbandira no kona mwana rimwe netere kuyolelia ajui what to do ukona mwana netere uyolelia mwana atinya gintu nekirwe nyambandine ire kuria mbecha kithumba na ate afaulu kuria mbecha ira kwa huo kona iba kurete inya chiari kanana bakambia kurongwa wethira ugo tebio we nabio rimo kona ya chiari ya mtonge ndene ndio kona bonde bare alive lakini hao watu utebate na kanyamu bate na gantu feminist na iba kwenda na bara bathomo ukone kabindi inya bamwire ta wandike ya chiari bakubate kana inya na mo kona inya chiari bare obo baile no kona bakiwa weka wandiko we single no kona kenda mwana ora ono tethi namba ndie single etete ate iri so manto maingi ibo to matukethinya tutena moros no tukwithira ogeta kuyolelia aciari bareo lakini uyolelia kenda ono tethio kenana baraba kubathoma kaba correct moros ira batu twina cia as society babwirite kuomba kubwithe kithomo burake kethira kiri equalizer bura antu bonde bakaomba kwithira bakiona kithomo kire in a good way in a genuine way bura tukaomba kwithira tukithomethia mugongo yetu mugongo yote thomi imugongo useless lakini rira mugongo yuthomere utimantu yakororema na yes na antu baraba kuthomeru ari iboro uyu yetu. All right, bwega sana, thank you very much nuntu utwe nambere kwa twikinya na murithire wa Meru TV nuntu utwe wa twikinya maybe tukirikarikiria tudikiria na antere cia nkomotu bado moji emoji ndikumenya mbonete mitandao ni antu bakiendelea ukuweta nagu gitagatangagwa mirandi etikuthi bwega nini I don't know plan yaku ni iriku wene mheshimiwa maybe ya kwagiriria nkomo in case wonete kanya kumiagiriria undi na plan nje amno cha nkomo feminist na ndina plan nje acha recovery nkomo nondo ntiuga ati kankwendelethia maendeleo yara ye nkomo kambuge i recovery katugethera ko
nkomo baitikirie no tuinkona batena thina mwanka thai ara tukinyirite antu bankomo ibampokelete bwega na itwitaniretie bura kwagirite na ingwitikia Murungu atumbithie tumba kwithira tugitanirio mwanka muthia kenda tumba kwithira tugi execute mantu yara yongo tukubanga antu bankomo bakeya witikirio mba wathi bura bwankomo woni tukomba kwithira tukirita nkomo ara umbite kwithira eri nkomo ni umbite kwithira igite into depression nontu ukeya kwa Elia for the last katuge MCA ura ekuo he did very well inya woni ngondera mo votera he did very well for the first 2 terms ira ukumire lakini tamu ile ichathira nontu for now amepatiwa hii yako ni tamu ya 4 yani the 4th term Wow. The 4th term the 20th year yes anto bankomo bamugwatelete projectete pio na bamuendete buruna inya thai bamuendete kwomba kwithira na kuritira nkomo the first 10 years term yeleire chambere na aritire ngwe pio lakini term yelei the last term na this current one there is something that is not going on well kwina gauntumaga te wita bwega bura kubwirite nonto tobwethetie no mwanka comparison ibwethu ukaya kwa ile comparison neighboring ones kenjae kwina mbeu waile kona community nyuma uma we inya indakwira antu kwenge kwira kawira yeyere nkomo eri arari ngavana ya ugambe yete kona nkomo echalete mujumbe wa etarete MCA wa for 20 years ambe yete kona imaendeleo ya kari yau ake ya tirima kweri ote maendeleo ahoria we nokona nahata kwithaira gukarakari but you know itwethaira yes itochaleta for 20 years but okay ya kulinganisha ngwira ya 20 years na bura batu tukaritwe nkomo ite wetaniria so woni nke ya kuchalo ndi munene nkomo banchala ndi MCA wao ngahakikisha tutiganiria mantu yara ya tero ya witate ya kubwa batwe number 1 mantu yara ya tero imbi woni muno nkailia njira sana nonto njira ichito mao karite nyinto irio bia kumundene wabikinyethia thoko njira iche ciatuma wasesi into bira bionthe wetate ukwenda njira ne inyawe wanete gokwo tuko wakinya boya uteta kwa mirume na weta cibitari nkaile njira chenkomo kwa undani sana number 2 nkaile roi ithima bira bienkomo bitekwana na tukeyo karaya kanda ukumanda bageni na ndona ithima nkomo tugakikisha tuwatanirete ithima bira bigenjo bibibero na bira bitora bikoro ndoechi okinyela anto kwao it is very easy tukari antu kwenge borachi abakinyela kwa lakini ngakikisha ibakinyelete kwao na ndo baba inge bakomba kwethira bageka mitongi it is a matter of organizing projects no ndo inkomya kwena ikundi very powerful ndene nkomo bakamenya borabo kinyethia ndo irambi misi yao it is very easy number 3 tukomba kwethira ma dispensary yara yonthe yekuo yende ne nkomo yomba kwithira yagikirwa inya kwina dispensary sibatu twekirwa ndene nkomo lakini chakarira yakachiere maame kwa tweka health sector ndene nkomo inandindimia wale suke ya kwa ile dispensary zingire ile sendie nkomo zinafanya vizuri anto bato kumenya nkomo bageta no wale batu twena chietu ndene nkomo lakini itewetambi kweyo ekimanchia kweyo ere oringo cibitari ntime inyanto anganto banara wetu bakarire inya yakabate kumyawe cibitari era yoringo na era yoringo yari inya na ambulance bwana inya tume na ambulance cietere yari inya maternity wing utikwa ugeto oringo utekara inya yakakwe maternity wing yembi ere oringo kwena dispensary ile mauru we have various dispensaries we are blessed lakini dispensaries ile chiongwa itiona mto weta kwithetera chia equipped na inye ile chiare equipped yonto ya oringo ni are fully equipped ichi ata ya nerwe inyoka urinto bire ina bietire ngoya na illustration ya ambulance na maternity wing they are nowhere to be found na inya wabitirimo atirima ni bierembi ibiere mekebe no tengo bietate biarita how is that so ngatiganerie nyambi yo the sector wetambi eweta boega and occasion
ntuko ibatu anto bankomo inya bakaurwa mbasare ya MCA inetoire batiuga inyo wetoke ora kio momo wo werera kona mbasare ya MCA ri feminazi nya kethira MCA ari anto bawe 2000 yes inye kethe 1000 lakini kethe ne existing ibo meona kakwende kwembongeli yotheri utimbongeri nduko ne bati kwethira eshulikira beche ira MCA nenkairwa tio shulikira ondie kere wondie ke inachieta so totio feel becha yu ndene nkomo wond ito ngakikisha becha uchi utumika boega yes no boranda uwa becha cha mwinge ichieta ke mwinge yes inkwaritie undo gwa mbecha cha mwingi mbecha very dangerous na wogorero thurero we mutongeria hakikisha mbecha cha mwingi wita ke mwingi yes alright bwega sana maybe tukiumagaruka ugebo waku kana migambo ya muthia muno kiria kariba na arantere cia nkomo niriko tukiumagaruka migambo mikai ne muthia rambekia kwithira ngira antu bankomo number 1 ambwire woni ndi ntiariri nkomo na nkarererwa nkomo woni kaimenti mware olong ntiariri nkomo na nkarererwa nkomo na nkaurwa nkomo kwa nkomo niekwa na nkomo imiendete na antu bankomo imbendete kwa uburie bukimenya interest cia nkomo na chienu antu bankomo ile atmayati chienkorone kwa woni rera bukaumba kwithira wembokeria na mbombe kwithira nkibo nkeyoki atua ekwithira nkimenyera nkomo kuma igitara 2027 nkaumba kwithira nkeyokia interest chienu nkorone yao yekwa na nkaumba kwithira nkiritira nkomo ngwe mbirutanireti bukiona woni ndemwe kuru ngiokera na ngaikorurubura na nkona no mwanka mbitorie na mbeye kimetho yenu mbwire inkwenda bongosa bumenye ikuiritania ko nene sana na Murungu ambekira inya imbe yeta nkebwera abondo mbere na inkona maromba yenu ya kuritangwa no tingu kwa Murungu ambekira inya endeleni ombeka marombene ngolokia yonde te maromba ake nkoromba kura chienu kenda tumba kwethera tukirita nkomo anto arere tha itumikinye biare bati ibwega sana anto beto na Meru kwa jumla tuwatanireni kenda tumba kwithira tukiritira antu ngui na tutika inu faisha twetu ingwana mbecha chia mwingi ibwega sana thank you very much mwashina ibwega kile muraithiria wa Meru TV tuli watu ni tena mheshimiwa Frida Kaimenti kumanara ndele chia nkomo muchorera wa kuwa nkoro na ibwega no ntubotu inambere kwiwa tuikinyaga kumago tukainambere kwa tukimugaruka nini kengo kithake ukenge tuinambere kwa tuichokagira tukithomaga ithare tukithomaga na kwere mantu mengi kathumba ibwega sana mwashina ntubokwana kanya kuya na kwiwa tukianagiria na kinyago muraithiri ibwega no ntukarandikio ni TV yaku kuthikiria wambi wetu rukirirwa imundi mwaka kimekiu kenge kiri giciwiki twakwira ibwega na tinda bwega good morning